Pemirsa vaksinasi rabies sering Kabupaten Tabanan ketar ke pitung dasa persen kantor sering penguntat warsa kali tali 4 likur. Ya diastun durung presiden memargi nganutin pengabti wilangan inucap kejantenang kantun becik sejeroning usaha nambakin panglalah rabies. Kepala Bidang Peternakan Miwah Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan IGD Eka Parta Ariana Nguningayang, kantos mangkin wilangan vaksinasi rabies sampun 6,5%, saking wilangan asu sane akeh nyane 6 kali tali 104. Ring panguntat warse kali tali 4 likur ketarke nincap dados 17%. Sapisanan pinake pengabdi saking wilangan vaksinasi rabies, parikrama vaksinasi rabies pacang kautamayang ring Kecamatan Pupuan, sane kantun andap yening sayhang ring Kecamatan Tiosan, napi malih kuentenan asu ring wewidangan inucap wanta akidik. Vaksinasi rabies ring Pupuan kemargiang sinarengan, ring vaksinasi penyakit mulut miwah kuku PMK, ring banteng sane kaduenang krama. Manut Eka Partariana, pengabdi pitung dasa persen indik vaksinasi rabies, manut teori kantun rumasuk becik sajoning usaha nambakin panglalah kasus rabies, santukan kedadosang syarat minimal penanganan. Sakewanten Dani nyokong parikrama vaksinasi, presiden langkungan ring pengabdi utawi nganutin kuentenan vaksin. Nganutin data ring Dinas Pertanian Tabanan wilangan asu ring Tabanan ketarke 6 kali tali 104. Ring Kecamatan Baturiti wenten 5 tali 500, Kecamatan Kediri pitung tali 917, miwah ring Kecamatan Kerambitan 6 tali 704. Selanturnya ring Kecamatan Marga wenten petang tali 934, Kecamatan Penebel 6 tali 974, Pupuan 6 tali 900 kali, Slamadeg petang tali 350 sia, Slamadeg Barat 6 tali 104 likur, Slamadeg Timur petang tali 306 likur, miwah ring Kecamatan Tabanan, sawetara kutus tali 304. Bisnis Bali Nguningayang.